Pogodi ko sam. Nera Detlić. Zakopano blago. Istinita priča koju ćete sada vidjeti izvučena iz naše bogate arhive. Zaveden je kao slučaj lakovernog Detlića. Au, pun je love. Koji trik da mu nabacim? Lažno zlato. Da mu proda neki most. Lažna mapa s blagom. Zakopano blago. Oho. Kad čovjekom zavlada požuda i pohlepa, lak je plen zlikovaca. Jednu prvu klasu za brod Kraljica. Zlatna polja! Božićnje ostrvo! Uskršnje ostrvo! Sljedeća stanica otok Katalonija. Mali bakšiš za urođenika. Urođenici su izgleda miroljubivi. Svega ovoga ne bi bilo da je Pera otišao pravo u policiju. 17 koraka na sever. Mnogo nešto vruće. Jau! Vatrogasni aparat! Kupujem. Ovdje možete dobiti mape s blagom, $40. Sa 10 koraka na jug. 6, 7, 8, 9, 10. Lafe, mapa broj 2, $50. Sad na zapad. Sve do mosta. Mostarina $12. Svega ovog ne bi bilo da je Pera otišao pravo u policiju. Ura! Ovdje je! Ovo je mesto! Da nađem neki ašov. Nešto mi poznat. Našao sam! Bogat sam! Mi smo se već negdje vidjeli, mora biti. Ovo mi je posljednji dolar. Ja neću dalje, ne brini. Pa mene nasamariše. Da je Pera otišao pravo u policiju, svega ovoga ne bi bilo.
Da sačuvam ja bele pare za crne dane. Ja kako crn dan dođe, i to petak. Ruke u vis! Stoj, lupežu! Da je Per otišao pravo u policiju, Dosta, bre. a sad ćete vidjeti kako je bio završen slučaj lakovernog detlića. Jao, moj novac!